wa tsona kwa le bosupa fela fa dikgang ke tsa Botswana television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Buruni ke Benson Phuthego di tibola hela ka ditlhogo go bolela fa go nonotsa bodiredi jwa lefatshe leno kwa go a sele ka dikitso le pinagare ya go le bapatsa bangwe balemi ba kopa kana ba lopa jalo puso go ba thusa ka ditamelo go lepalepana le seemo sa go reka merogo le komiti e rulaganyetsang kgaisano ya World Relays ngwaga yo tang e gwetlha go bereka ka natla wetso a re tsene mo go tsone badiri le baithuti ba sekolo sa ithutela tiro ya booki kwa Serowe ka mabesi a HS ba re dikgwetlho di tshwana tlhaelo ya bodiredi le ditlamelo go di busetsa ko morago maiteko a bone a go ntsha maduo a bonalang ba buile se jaaka tona ya thuto e kgolwane Re Prince Maele ana ba etetse go lekola sekolo seo ka jalo tona o tlhomamiseditse baithuti fa puso e tla tsibogela matshwenyego a bone go itsone Sakeng ka pego ke sebaka sa dingwaga jaanong sekolo sa Serowe IHS se sena bodiredi jo bo lekaneng bo akaretsa ba tlhatlhelela dithuto ga mmogo le mogoko selo se badiri ba tlhalosang fa go baa seemo sa sekolo mo mosing ka ga gona yo rwalang maikarabelo ga dilo di sa tsamaye sentle kana this HODs the head of departments le bone ba ntse ba ruta hela go ra re ba pataganya ditiro go ra gore ke mokgwelo hela o seng kana ka sepe mo ngai le bone hela mo departmenteng tsa rona ka go harologana go na le vacant positions se ile gore di teng and how le bella santsa gona le batho ba ile gore ba bangwe ibile mo gone mo ile ma lecturer ba santsa ba le mo bo C1 me ba so bolona bo 15 years up to 16 and also issue of maintenance that is overwhelming us in this institution and often enough when we kgang ya go baakangwa ga dikago tsa rona jaaka o setse o bone pompo ya metsi e sa berekeng mme seo se re baya ka fa mosing ka jaana metsi e le one konokono mo sekolong ka jalo ne re kopa lephata la gago le tsibogele se ka potlako at any point run short of water which is a critical resource for the institution. A whole week and we have to teach ourselves in that time. Luckily I'm part of a group of they can actually learn for themselves. Is the equipment, GN students. Equipment that thing are short, and they really need that equipment. These people really care about they really do. And I really want the best for them. But here with the best equipment, save lives. tona ona ba kgwadi ga ba ka go ba solofetsa tse lephata la go letla yang go di seka mo sebakeng sa dikgwedi tse tharo mme ba boele go bone go ba neela karabo. I want these acting positions to be filled. Ila ke goroga ke ha ke ba omanya thata ke ba ra I want them to be filled. I think hanka le bolela gore batho ba ne ba acta na ba le kae gone yana ba kae ka gore ba ba hukuditse. And the problem e ke le mogileng in the civil service e leng gore ira gore ha go ngwedilo tse be di le teng di le dintsi is because people don't want to recognize the talent that we have. Any one of you here, bontsi ba lona gone la re ka tsa mongwe la bere morare, hey, run the organization, run this institute. Most of you here ba ka kgona. Tona o solofeditse fa puso e tla tswelela e tseela ditshwanelo tsa babereki ko pele ka go tokafatsa mabaka fa ba berekelang teng go itsone Sakeng Botswana television Serowe. go tlhaletswa fa go nonotsa bodiredi kana badiredi ba dikitso tse di maleba tebang le boemedi jwa lefatshe leno kwa mafatsheng a sele e le pinagare ya go sedimosa le go godisa selebego sa lefatshe leno kwa ntle se se tlhalositswe ke mogolwane wa lephata la tsa mafatshe a sele Re Gobe Pitso kwa ithutintshong e nonotshang badiredi ba lephata leo ka dikitso tse di ka ba thusang jalo go bapatsa lefatshe leno kwa go a mangwe Mojadi Mokibelo wa pega Ithutintso ene e rulaganyeditswe go nonotsa badiredi ba lephata le ka dikitso tse di maleba teba le go bapatsa botoka le hatseleno konte ga matsha mangwe ke kgatelopele mo lephateng
ka e le mang mo go sedimoseng go tlhaloganya botoka ngwao le ditsamaiso mo go nneng kemedi e nonofileng ya lehatshe leno konte ga mahatshe a mangwe. The purpose of this particular training is to ensure that we equip officers with the requisite skills in diplomacy. Mono mogolo wa ithutintso e ke go nonotsha babereki ba ka dikitso tse di maleba tebang le tsa boemedi jwa lehatshe la Botswana kwa mahatshe a mangwe. Re batla gore ba tlhaloganye ngwao le tsamaiso e maleba ya go nna kemedi e popota ya lehatshe leno ga ba le kwa mahatsheng a mangwe. Go botlhokwa gore re nne le tirisano mmogo ente gareng ga rona le mahatshe a mangwe. Not only when you cross borders, but it's an everyday vocation and everyday engagement that we involve ourselves in. Ithutintso e nnile lesedi le letona mo badireding ba. I think it's quite important that we also establish means of communicating with other countries. I know on the program we had badiredi ba tshwanetse go nna le dikitso tse di tseneletseng tebang le dikgang di akaretsa tsamaiso puso tsa papadi gareng ga lehatshe la Botswana la mangwe ga mmogo le tirisano mmogo e masheta. Also of the Vienna Convention, which also sets a standard on the ways we communicate and we deal with other countries as well. Maitsholo le a motho a botlhokwa thata mo dio tsa papadi le papadisanyo. So tshwanetse gore le wena o itse gore ha o bua kana o interacta le mogwebi kana le o pehela go lehatsheng le o bo ile gore mo maitsholong a siameng a le gore a ka representa lehatshe la gago ka sengwe le sengwe se leng gore o tlhoka gore se be se emetse Botswana ba gago. Jaaka e le baemedi ba pele ba lehatshe leno kwa mahatshe a mangwe ba supile maitemogelo mangwe a ka anyiwang ke badiredi ba mo dikganyeng tsa go bapatsa botoka lehatshe leno konte. Diplomats to be grounded on before they go out there so that they really know, how to, first of all, what are the issues, and in terms of even prioritizing them, and secondly, how you articulate them. Go botlhokwa gore go nne le dipuisano tse di nonofileng gareng ga lehatshe la Botswana la mangwe. Countries, because diplomacy is not a one-off thing. You do it all the time. Lephata la mahatsase le supile ha mo nakong eno le le mo maikaelelong a go bereka mmogo le University ya Botswana ga mmogo le sekolo sa badirela puso sa Botswana Public Service College tebang le go rutuntsha badiredi ba maphata a mangwe a puso tebang le ditsamaiso tsa go nna kemedi e nonofileng ya lehatshe leno konte ga mahatshe a mangwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Wetswa re tswelela le dikgang tsa rona. Tona ya lefatshe le temothuo yo gape le mo palamente wa Kalahari South Dr. Marcus Chimbombi o tlhokaetse kgwedi eno le 26 morago ga go lwala ka lebaka le le jana. Dr. Chimbombi ne le modirela puso wa Popota wa Makgonthe yo berekileng mo lephateng la temothuo e le mokwaledi pele a tsena jalo mo mererong ya tsa sepolotiki. O na tlhotswa go nna mo palamente wa Kalahari Borwa ka ngwaga wa 2024 ka ja Umbrella for Democratic Change ne tswa ka tsiditsididi. Wetso mo mogaleng ke na le motsamaisa dipuisano tsa palamente Ready Thapelo ke o rapetse go buisana le rona ka leeto la ga Dr. Chimbombi mo go tsa sepolotiki. Motsamaisa dipuisano tsa palamente mme re go amogela mo dikganyeng tse di yang go Batswaneng kana mana mo nakong ya gompieno ka Re Chimbombi gore bolella ka loeto la gagwe e le comrade kgotsa mo go tsa sepolotiki le gone go bo ana dira e le modirela puso o mo itse jang. Ke a leboga re tsopa ke le ba bogedi ba kantsa television ya Botswana ke re ke ka kuto go iputana gore re be rena mokauli kwa comrade honorable minister of agriculture Dr. Mike ke leng gape ne bana ba kgedagisa nna ke mo itile go ga o ile nae ke le mo parliament ke le mo committee ya public account ne le modirela cabinet secretary wa department la dimo me o na ile motho ile gore ha le mo committee yone ya public accounts committee ne le motho ile gore o na araba dipotso ka bonolo ka bopelotelele me a supa maitemogelo le kitso e go godimo thata mo mererong yone ya temothuo mme morago ya rasna go nna retire a ba tsena into active politics jaanong ke mo itse jalo Re Chimbombi e ne le mo parlamente o ileng gore ne le mo parlamente yo neng a boetse dibete tota
a na le toto e ntsi mme ebile batho ba le bantsi ba na bereka le bone ba motota ne e le motho wa boleng jo bo go godimo e le motho o e leng gore ya ka nne ke bua na le kitso e go godimo le boitemogelo jo bo go godimo ga ke na pelaelo ya gore Re Chimbombi ga na tshedile o na ya go nna mongwe wa di-ministera tse e leng gore ba dirile ka botswapelo ka gore na se tsa itshupa mo nakong e khutshwane ya nnileng mo palamente mo nakong e khutshwane ya nnileng tona ne e le motho o ne a supa le boineelo thata a rata tiro ya gagwe a e tsaya ka thwagalo a ne e le tiro ya sepolotiki a ne e le tiro ya go ya bodirela puso kana ya bo ministera kana yone ya ko party tota a ne e le motho e leng gore ga a netswe tiro o e tsaya ka thwagalo le ene tota a itsaya ka thwagalo e go godimo e le motho yo tota gape a nang le boammaaruri ka ga neng a ntse ka teng ka gore ga o ise ko o bone le ga e le mo makwalodikganyeng e le gore gongwe o kwadilwe a tadikilwe ka tsela e sa siamang o na le professional tota Re Chimbombi mme gape Re Chimbombi ka ga nantse ka teng ne e le motho yo neng a le firm ke gore ga ana le sa dumela mo go sone o na a tshwara a tiisa mo go sone seo mme gape go nneng bonolo ga gagwe ba bangwe ba ka tsaya gore ngwe ke motho yo ka motakatakela mme o ne a sa takatakelo bogolo ya mo go tsone tsa sepolotiki ne e le gore ke motho e leng gore ha e le gore o ka seka wa motsa sente ka tsela nngwe o na ka a sa tshabe go bolelela gore nya mme o dule mo tseleng ke tsaya gore le gakologelwa debate ya gagwe e mongwe a na le ka go mo pateletsa sengwe mme a go etha gore nya a boele mahoko a buileng ka kwa morago ka gore tota tsa se buileng ga se boammaaruri so tota re le palamente ya lefatshe la Botswana re le Batswana re lathegetswe ke mogaka o e leng gore tota ne re bolaile mo mererong yone ya temothuo ka gore lephata le o na le tshwere ka botswerere o na go tswala le tshwere ka botswerere kgaolo yone ya Kgalagadi South ya lekile makgetho a ka nna mabedi mme a henya mo go la bobedi ne ke sena pelaelo ya gore tota ba Kgalagadi South ba ne ba bone kemedi ya popota mo gore Re Chimbombi no tsa palamente a re tsena mo kganyeng ya gore le ntswa tota go santse go le go ntšha mme motho o ka batla go tlhaloganya gore ka Dr. Chimbombi ga a sa leyo o tlhokagetse tsamaiso e tlhamaletseng ke eng ya go ka ba phatlha ya gagwe a ke selo se re tla se bonang se diragala mo nakong e khutshwane kgotsa ke nako ya go leta re sisela go phirimelwa mo re go bonang gone ke gone gore re sisele seemo se mme hela tota molao ke o ntse ka ga o ntseng ka teng one kana gore a gore tsamaisiwa ke molao wa motheo o laolang go thophiwa ga mapalamente le molao o tsamaisang dithopo mme tota mo bojaanong tota se re se lebagane le sone tota ke gone go bona gore re dira dithulaganyo tsotlhe re le palamente ya lefatshe la Botswana le puso go bona gore re mo tsamaisa ka tsela e siameng e tsamaelana le serodumo le serite sa gagwe ka tshipi ene yo tangyo gore a re tebere ya gone ko makopong e le gore re a go mma gone go ya ka balelwapa ba setse ba anamisitse ba tlhaloseditse Batswana jaanong mme re le palamente re tabe re na le seabe se segolwane ka e ne e le mo palamente jaanong re mo thulaganyong tsotlhe tse di lebaneng go bona gore re a go mo tsamaisa sentle re setse ka motsotso ke tla ro dipataganye e nngwe ke yona gore kana ne lebile go kwatabolotsa mo go ene as a top civil servant ha re bua Seesimane e ne le mogolwane mo pusong ne le ka kwatabolotsa mo go ene mme o setse o yamile ka bontlha bongwe ha re tsena mo ba eteledipele ba bašwa ba ba sentseng ba thuthuga ke eng se ba ka se ithuta mo go Re Chimbombi le molaetsa o pegelo a bogelo mo tsamaisa dipuisano tsa palamente re Dithapelo ko rapetse a gona le mohago tota wa ruri ke gone gore o ka nna motho yo totega mo setšhabeng o tshwere maemo mme o etse dibete o le mamu o le boleng jo bo go godimo le gore tota hela leina le lente la itirelo ne le motho e leng gore tota nna ke tsa ruri hile one mohagone wa gore maitse ona mane ya moroba ke motho e leng gore boinelo ja gago mo tirong bo ne bo sa belaetse ga o ka moela thoko sentle o bona gore ke motho e leng gore le maemo o na tshwara mme ka dingwaga tota tse di kotase tse di potana go mo ke sekao se e leng gore ke tsaya gore ba le bantsi ba ka tsaya malebela
mo go ene bogolo yang baeteledipele ba ba santseng ba hatloga ba thuthuga ke tsaya gore ke seo se leng gore ba ka se ithuta gone gore ka ha neng a le toto ka teng ka ha na le boineelo ka teng ka ha neng a le botho ka teng a le boammaaruri mme gape a tsepame mo go seneng a se dira gore a sa o shaoše ke tsone dilo tse e leng gore ke tsaya gore ke mogago wa re o togeletseng mme le jone hela boswa ja gore a diretse lehatshe le ka bonata ke tsaya gore tota ke tebogo e seng kana ka sepe e leng gore re tae bolelela bo ra Chimbombi gore ga la lathegelwa le nosi setšhaba sote ka kakaretso se lathegetswe ka gore tota ke mongwe wa batho ba nneng re beile mo go ene ke tsone hela gore setšhaba ba tswelele ba rapelele bo ra Chimbombi le president wa lehatshe la Botswana yo ne a beile mo gore Chimbombi thata mo mererong yone ya temothuo le ko phatsing ka gore ra itse gore kana ke ene motho o neng a ntse e le mosalagae a mollo o setime ga tautona le busy ka tse dingwe le ene tota a tlhokometseng le ba bangwe so ke gona hela gore re ba leboge gore ba ne ba ra adimile re Chimbombi re le setšhaba dingwaga tse di kana-kana a direla lehatshe la Botswana mme ke go leboge re dithapelo ke o rapetse motlotlegi tota mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ka dintlha tseo le kgomotso yo e gang setšhaba tanki ya lebogara e le re ke o rapetse motsamaisa dipuisano tsa palamente a bua jalo ka Dr. Marcus Chimbombi yo mo nakong ya gompieno a sa leyo ba ba mo tsontsokang re Chimbombi ba re o na tshabile monyo tota e le monna yo moleele a na le ditebego tsone tsa go tshaba monyo ka lebala la sebilo ba ba itseng se semane ba tla tolokolla a moya wa gagwe o robala ka kagiso go swa medimo go sa le medingwana ga re tswelela bangwe balemi ba merogo ba monogae ba supile fa ba se kgatlhanong le go emisiwa ga kiletso ya go tsenngwa ga merogo mo Botswana go tswa kwa ntle mme ba re ba lopa puso go ba thusa ka ditlamelo tse di tlhokegang go phadisana sentle bontle le balemi ba mafatshe a mangwe balemi bao ba buile se maabane ka mosupologo kwa puisanong ya neng e rulagantswe ke lekalana la Botswana Institute for Development Policy Analysis BIDPA mo toropo kgolo ga Borone go sekaseka ka fa go thibela theko ya merogo le maungo go mafatsheng a sele go ka sologela molemo itsholelo ya lefatshe leno ka teng phetogo ene tseno jalo ke bana le seabe ba ba harologaneng ba itsholelo tsholofelo Tombale wa pega puso e ne ya tsaya tshwetso go emisa thibelo ya theko ya morogo kwa ntle ga lefatshe leno ngogola e neng e sala e simolodisitswe ka ngwaga wa 2022 go sekegela tsebe selelo sa badibareki ba ba neng ba supa fa ba kokonelwa ke ditlhwatlhwa tse di goletsegileng tsa morogo monogae ga mmogo le tlhaelo ya merogo mengwe le fa go ntse jalo balemi ba monogae ba ne ba tlhalosa fa ba se kgatlhanong le go letlelela theko ya merogo kwa ntle ga lefatshe leno mme ba supa fa ba dumela gore ba ka kgona go lema mo go lekaneng go jesa setšhaba fa ba ka fiwa ditlamelo tsa botlhokwa what we call farm gate price. Farm gate price is what bontsi jwa badibareki ne ba supa balemi ka monwana ba re ditlhwatlhwa tsa rona di a ba kokonela mme ditlhwatlhwa tseo ne di beilwe ke ba marekisetso a dijo. In the shelves you find that the shops are selling at 25 pula or 20. It's not a question of whether we are able to produce to meet the demand. Ga se kgang ya gore a re ka kgona go ntsha selekanyo sa dijo se se tlhokegang mme ke kgang ya gore a re na le dirisiwa tse di maleba tse di ka re thusang go dira jalo merogo e senyega ka bonako lebaka la go bo morogo e rekwa mo mafatshe a mabapi ka bokete ke go bo mafatshe ao a na le dirisiwa tsa botlhokwa di tshwana le mabelo a tsidifatsa merogo go somarela boleng jwa yone. Some of them, if you look at their cold storage, is massive. Baitsanape ba itsholelo bone ba supa fa thibelo ya theko ya merogo kwa ntle e kokonela itsholelo. One of the biggest spillover effect is on the tourism sector because ditlamorago tsa tshwetso eo di feletse di fetela le kwa mohameng wa bojanala ka gonne mafelo a bojanala a maemo a kwa godimo a tlhoka dijo tse di lekaneng tsa boleng jo bo kwa godimo ka ntlha ya thibelo ya go reka merogo kwa mafatsheng a sele dijo tseo di ne di sa tlhola di le teng. To supply the safari camps and the hotels, etc. When you see we can import, there's an underlying assumption that you will have money to import. Fa o ka kgona go reka mo mafatsheng a mangwe go na le kakanyo ya gore o tla nna le madi a go dira jalo itsholelo ya rona e wetse tlase ka jalo re ka kgona jang go ntsha dijo tse di lekaneng fa re sa fe balemi ba rona tlhotlhwetso e ba e tlhokang. Daily food security and
eating nutritious food. If we don't get to promote the farm as a priority sector, identified. Jaaka le mohama o go lemogileng fa o ka thusa go tswakanya itsholelo le go tlhama ditiro, go botlhokwa gore go fedisiwe dikgoreletsi tsa one le go dirisa sebaka se se ka nnang teng. Go tlhalositswe fa ditshwetso tsa gore puso e tla tswelela e letlelela kgotsa e thibela theko ya morogo kwa ntle ga lefatshe leno ikaegile thata ka dipuisano di tshwana le dipatlisiso tsa makalana a tshwana la BIPA le baitsanape ba itsholelo. Solofela Tombale, BTV News, Gaborone. Wetswa le gona o tshubantse gona sa ditshwantsho o kopana kgathathu le go jwa ntsoma ga mebotokara kana bajibareki ba mebotokara e gantsi re rentse difonko. Go bolela jalo gape gone gore badi madirelo a thekiso ya dikoloi a le mmalwa kwa mogoditshane dikoloi tse gantsi re di bitsang difonkong kgotsa Grey Imports ka Seesemane a gweba a sena diteseletso. Mebile a tsamaisa dikgwebo tseo a itlhokomolosa ditsetana tsa molao o sireletsang bajibareki jaaka wa tshwanelo ya go bafa sebaka se se bonalang ebile se letelesega sa gore fa mmotokara o ka swa kgotsa wa ka ya bokoa bo pehela mo nakong eo e beilweng bobaka tsa maikarabelo a paakanyo ke gore warranty. Se se sonogile le kalana la Competition and Consumer Authority le tshwaragane le ofisi ya diteseletso ya kansele le mapodisi ba ne jalo ba ne ba phuruputsa marekisetso ao mme ba fitlhela bajibareki ba jewa ntsoma e le Nkutlwile Thamaga a re sekukuni se bonwa ke sepataladi. We can start like this. This is not in compliance with the law. You are basically disadvantaging consumers. Yes. No problem. It's not 6 months. Lebelo ene ile lampešane o kampa wa kgaoga mo mogodisane mogwebi yo wa marekisetso a dikoli a Jen Botswana o ne a kgangwa ke go araba e le nnyaa jaaka badiri ba Competition and Consumer Authority kansele le mapodisi ba ne ba tlhakaladitse ba batla dikarabo tsa go tlhoka go gweba ka fa tsamaisong. Section 16 ya molao wa sireletso ya bajibareki e papametse gore marekisetso a tshwanetse a neela bareki sebaka se simolang ka dikgwedi di le 6 ke gore 6 months warranty mme company e iphara mo molaong ka jana yone e nela bareki malatsi a 15 fela. Go na le tsetana nngwe mo Consumer Protection Act e leng gore dikgwebo ba e gataka dikgwebo yaanong di na le go kwala bo 2 months warranty, 1 month warranty, 2 weeks warranty, 3 months warranty di na le nkare an element ya gore the product itself, it's compromised. The quality of the product, it's compromised. So ga re batle a situation whereby e le gore anong ba gwedi bangwe ba tle ba hala ba disposa dithoto tse e leng gore di defective mo di consumereng. Mogwebi yo le ene o ne a palamela badiri ba ditafole jaaka a fitlhetswa sena teseletso ya go tsamaisa kgwebo ya gagwe le gone go bo e le mongwe wa ba ntseng ba ja bajibareki ntsoma. Your brain and my brain are not the same. Let's finish. When we finish this one, we'll face to another thing. Before you charge me, or before you conclude that I'm owing, I may need to go to your office. Because display license, display the copies. Failure to display, failure to pay annual fee, not that fee. It's on a go tlhoka go tsenya ditlhwatlhwa go supa gore dikoloi di rekisiwa bokae ke sengwe se se tumileng ko marekisetsong a dikoloi a mogodisane. Company ya Motor Mike Motors yone e itirela go kgona le go rata ka jana ba sena le file setlankana sa go rekisa dikoloi. Ga ba price le dikoloi dingwe tsa bone mme le tsone le bone hela ra ba tsebisa gore go mo kgatlhano le molao. Ke sone se o bone go le maleba gore ba o tlhaiwe ya tlhwatlhwa ra re e enhancer competition amongst bagwebi mo go rang gore ha competition e le teng bajibareki ba ka bona ditlhwatlhwa tse di ko tlase. Letsholo le tsweletse o Nkutlwile Thamaga, BTV News, Mogoditshane. Wetso kwa Phalape lekgotla la Botswana la Batlhodi le tla tshwara phetogo ya boatlhodi ya malatsi a le mararo kwa Phalape ka fa tlase ga setlhogo se se reng upholding human rights through judicial reforms and accountability. A January kgolaganyele mmega dikgang wa Popota wa Botswana Television Love Mo Mario
gore ba mo dinakong ka paakanyo ya phuthego Love Mo Mario Mako Batswana ba go utlwa gore go tsamaya yang ko Phalape. ke a go leboga Benson Phuthego ke tlhalose jalo gore ke nnete re ga sa ka thamalalo go tswa jalo mo Majestic 5 Hotel mo toropong ya Phalape gone ha re leng teng ha ke gona ha ile gore go sologetswe phuthego ya malatsi a mararo e rulagantswe jalo ke lephata le le retsang ditsheko ga mogo le ba boathudi tota kana Administration of Justice ke yone e le gore e rulagantse jalo phuthego e mme ke supe jalo gore phuthego e tabe e ngokile jalo bone baathudi jalo le bo magastrata go tswa jalo mo makgoteng a ditsheko a harologane mme ke supe jalo gore phuthego e sologetse jalo gore e be e simolola ka moso phakela mo mosong gone ha mme ebile e sologetse gore e be e bulwa semmuso jalo ke tautona wa lehatshe leno Advocate Duma Gideon Boko yo le gore taba le gone ka kwano mme ke supe ha gore mo nako ya gompieko ke na jalo le Monthusa Modulasetilo wa komiti e baakanyetsa phuthego ya malatsi a mararo ebile gape e le Judge President gone ka go Gaborone High Court Judge Barnabas Nyamazabo ke go amogele mo dikganye tsa BTV Raitso gongwe o re tlhalosetse gore ha re leng teng ha ra bona go tsweletse go a baakangwa dipaakanngwa di tsamaya ka tsela e ntseng jang. Me ke go lebe gore Mario jaaka o buile ra re ipaakantse jaaka Batswana ba bua ko ba bona ko mo BTV re ipaakantse ka moso te be re simolola ene program ya rona ya judicial conference jaaka o tlhalositse conference e tebe bua ke Mototegi Tautona wa Botswana e tebe o ngokile bothe bo judge le bo magistrata mo Botswana gongwe hela ka bokhutswane Motswana yo lebile dikgang jana wa ipotsa gore mo malatsi a mararo ya tabo go diragala mo makgoteng a ditsheko a ile gore bo magistrata ba le bo judge ba tabo ba le kwano a le suspendile di go retsa ditsheko kana go na le skeletal ba batameng ba setse ka bo judge le bo magistrata bo thebe ba le ha re sa retse re sa tsene mo court ka mo di court mme ditirelo tse dingwe tsotlhe tsa boathudi tebe di tsweletse batho ba kgona go re isara di-case jalo ditirelo tse dingwe tsotlhe tebe ntse di tsweletse di sa tsene re e sologetse jalo gore ka moso Tautona Advocate Duma Boko ba bula semmuso yone phuthego e gongwe o re tse ka boripana gore mo malatsi a mararo go tabe go diragala go ithela ka letsatsi la bogela so mo Tautona te ba amogela ke Chief Justice and then te bona le di speakera te be di bua ka di-topic tse di haloganye go simolola gone ka moso tsatsi la bobedi le tsatsi la boraro di-topic te be di dintsi ga ke batla gore ke di bue tsotlhe Batswana tshwanetse ba tata bantse ba di utlwantse di tsweletse go ha go ta batho di hela kana le di-lawyera ba ba ikemetse ka nosi le bone ba takana ke phuthego e lebagane le lephata le le retsa ditsheko le boatho di hela ka ya ka e bua ka ke judicial conference wa ra tebe nna ke bo judicial officers bo judge bo magistrata mme re invite batho ba bangwe bo di invited guests le di presenter ba ba tswa ka konta ga lephata la boathudi ba te ba presenter di-topic tse di haloganyeng bangwe ba tswa go finance bangwe ba tswa go police jalo bo DIT Department of Technology ke a go leboga go bore o nile le rona tankire Nyamazabo nya tankire Mario yo e ne le Judge Barnabas Nyamazabo yo e le gore ke Judge President ka ko Gaborone High Court ga mmogo gape e le Mothusa Modulasetilo wa komiti tota e le gore ke yone e rulaganyetsang phuthego ya malatsi a le mararo ke supe jalo gore Motswana o lebileng go gae a itse gore ka mosoma phakela mo mosong re tabe re gasa jalo ka thamalalo mo Botswana Television ga mmogo le mo radio Botswana re gasa jalo ditirelo tsa letsatsi le ka jaaka Tautona wa lehatshe leno Advocate Duma Boko a tabatsi le gone ga go ta go bula yone judicial conference e tsileng go tsa malatsi a mararo go itaka letsatsi la bothano ka kwano tiro ke weditse Benson Phuthego ke busetsa tiro go gena ko studio rona re tatso ga re phakela gape re nela Batswana tse di ba tshwanetseng go tswa gone mo Majestic 5 Hotel mo Phalape so o le Love Mo Mario ana buisana jalo le moathudi Barnabas Nyamazabo gore tswelela mookamedi yo moepo wa Karowe Re Johan Mchive a re madi a kgobokantsweng ka mabelo a diperetshitswana kgotsa dibaesekele a Lucara GM Cycling Challenge a tla thusa go feleletsa kago ya sekolo se se botlana kwa motseng wa Makgaba
fa bua kwa mabelong ao ka mafelo a beke Remchive o lebogetse seabe sa barutwetsi le bapalami ba diperesitswana go thusa go tokagatsa matshelo a batho se ba etseng tebogo o na le ko ba ke bangwe ba bapagami ba dibaesekele ba ba tsereng karolo mo mabelong a Lucara James Cycle Challenge ka maikalelo a go dira pharologanyo mo setšhabeng. Madi a kokoantsweng ha a ta tsweledisa kago ya sekolo se se botana kwa motsane wa Makgaba se se simolotseng go agiwa ngwaga o hitileng ka madi a kokoantsweng mo mabelong a Ngogola. Sekolo seo se ta thabolola thuto ya bana mo motsaneng o ba mo nakong eno ba tsena kwa Mokubilo mme ba kgaogane le batsadi ba bone ba sa le ba botana. When you, not me, when you are constructing a primary school in a village to the tune of over 5.5 million pula, are you making a difference? Are you participating for a lasting impact? I want to believe that your answer is what I can see from your body language. In this village, like we did say, the nearest school in this village is almost 15 kilometers away. Let's build the nation, let's build our communities, even beyond our lives for generations to come. Lucara e a kolelwa go thabola matshelo a batho ha e direlang teng. So at R&D and F&B, Botswana, we are proud to associate with a brand defined by innovation, impact, and excellence. Lucara Botswana stands as a shining example of how diamonds and the industries behind them can be harnessed to create lasting change. This is what we talk about when you talk about beneficiation. For all the industries that are within a certain context, what they did, they give back to the community, and these are the initiatives as a government we advocate for, and as an MP I advocate for. Mono ngwaga mabelo a tshwaya ngwaga wa bolesome mme go talosiwa ha tsweletse ka go gola jaaka go kwadisitswe bapagami ba dibaesekele ba le 500 mme bile go kokwantswe madi a kanaka 2 million pula mo ngwageng ono. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. o tshwara go hela kwa go tsa metshameko khaitsile ke Ntebogang Sebetlela o forefa. tla go leboge wena kgaitsedi ake Benson Phuthego mo tsona e tshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Ntebogang Sebetlela. Tona ya metshameko tona ya lephata la metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng o kgethile komiti e rulaganyetsang dikgaisano tsa World Relays tsa ngwaga o tlang go bereka ka thata go netefatsa fa di atlega e rile rola komiti eo semmuso maabane mono ga borone. Tona Kelebeng a re go atlega mo go tshegetseng dikgaisano tseo go tla solagela lefatshe leno molemo ka ditsela tse di farologaneng. A re utlwe Kagiso Molelekwa. Tona Kelebeng a re gore lefatshe leno le be le dirile ditso go nna la ntlha mo kgaolong ya Aforika go fiwa sebaka sa go tshegetsa mabelo ao a World Relays a ngwaga o tang ke sebaka sa gore le ithekise go ra lefatshe mme mo godimo ga moo go nne le seabe mo go thabololeng itsholelo ya lefatshe leno. The LOC's key mandate is to deliver the championships to the requirements and high standards of the world athletics. It is our firm belief as the leadership that this team is ready. Tiro e tona ya komiti ke go rulaganya go tse dikgaisano tsa memo a ntlha. Re dumela gore komiti e na le batho ba ba maleba e bile ba na le bokgoni ja go tse kgaisano ya boleng jo bo go godimo. Mo nakong ya gompieno re lebagane le dikgwetlho tsa itsholelo re le lefatshe mme seo ga se re ya gore re inele mo ditorong tsa rona. Re tshwanetse re ema ka dinao go netefatsa fa re rulaganya dikgaisano tsa memo a go godimo. Lefatshe la Botswana le na le toro ya go nna la itsholelo e go godimo mme gore seo se atege re tshwanetse re tshokanya itsholelo ka ditsela tse di farologaneng jaaka re tsa metshameko le bojanala. Developing a diverse, varied tourist industry
that will capitalize on some of Botswana's unique features, offering meetings, incentives, conferences, and exhibitions, inclusive of sport, adventure, and lifestyle tourism. Fa amogela thomo modulasetulo wa komiti eo Professor Martin Mokgwathi a re ba tla dira ka gotlhe go diragatsa thomo ya bona ka kelothoko le botswapelo. Stand here today before you today to assure the nation and to assure ke ema hapela ga lona ke le rulahaletsa gore komiti e eme sentle go ka rulaganya le go tsaya dikgaisano tsa maemo a ntlha. Ke komiti ya agilweng ka batho ba ba nang le dikitso tse di kwa godimo. Tiro ya rona e tona ke go netefatsa fa lebala la metshameko le la ikatiso di nna mo seemong se se tlhokiwang ke ba World Athletics. at the National Stadium as well as the University of Botswana Stadium. These two critical areas must meet the stringent requirements of World Athletics standards. We have already started to establish the secretariat. The minister has shown, unveiled the LOC, then Go netefatsa fa dikgaisano tse di atega re setse re tshimolotse go thoma bodiredi jaaka tona se tswa go thoma komiti e e rulaganyang dikgaisano e tla bona thotloetso yotlhe go netefatsa fa dikgaisano tse e nna tsa selebego se se rileng. Dikgaisano tse di thokana le go rulaganywa ka matsetseleko le kelothoko e e rileng. event that requires meticulous planning and coordination. E ne ya re ka kgwedi ya Motsheganong monongwaga lekgotla le lo kametse mabelo lefatshe ka bophara la World Athletics la neela lefatshe leno sebaka sa go tshegetsa dikgaisano tseo tsa ngwaga o tang. E re jaaka go se dikgwedi fela bongwe pele dikgaisano tseo di simolola komiti e lebagane le manetone ya tiro ya go netefatsa fa dikgaisano tseo tse e tabelelang ntlha di tshegetso mo kgaolong ya Aforika di atega. Komiti eo ya maloko a le 12 e eteletswe pele ke Professor Martin Mokgwathi yo o thumileng go nna modulasetilo a thusiwa ke wa bona theetso Comfort Mokgothu a itebagantse le sa setegeniki mosimagape ka tholo e le wa tsa itshireletso. Grace Ramakrishna ene e lwa tsa madi fa Moses Bantsi a thumile go nna mookamedi wa dikgaisano tseo. Dikgaisano tsa World Athletics 2026 di solofetse go simolola ka kgwedi ya Motsheganong e thola gabedi go tsena e le gararo mo toropokgolo ya lefatshe leno Gaborone. Kagiso Molele kwa BTV Sport Gaborone. Lekgotla la Botswana Cricket Association le sa tswa go wetsa kgaisano ya mafatshe ya ICC Women's T20 World Cup Division 2 Africa Qualifiers e neng e tshwaretswe kwa mabaleng a Cricket Oval mono Gaborone. A re utlwe Phoshaolo Pemlilo ka pego. Le fa setlhopha sa Botswana se sa kgona go iponela phatlha kwa World Cup Division 2 ba kgonne go fetsa mo maemong a boraro le go ikgapela seetsele sa bronze. Mookamedi wa tlhabololo metshameko wa Botswana Cricket Association Vusimusi Zikhali a re o motlotlo ka tshameko ya setlhopha. This is not the first time we hosted this tournament. I think it's the third time running. Kgaisano e tsamaile sentle ke ngwaga wa boraro ka tatelano re ntse re tshegetsa kgaisano e. Of everything on the ground, logistics and everything, booking, sleeping. Se ke sesupo sa gore sengwe re se dira sentle. Success, I think we covered our backs on that one. Le fa ba feditse mo maemong a boraro mokatisi wa setlhopha sa Botswana Stanley Timoni a re gona le tse dintle tse ba di ithutileng tse di ka ba berekelang mo isagong. There are lots of positives which we can move with in the next step. Re ithutile di le dintsi mo kgaisanong e re ka tswa re sa iponela phatlha kwa kgaisanong ya mafatshefatshe mme re itumeletse ka fa re tshamekileng ka teng. Go tlhoka metshameko mo dikolong go amile tlhabololo ya motshameko wa rona. It's also affecting our player base as well, because at the present moment, as much as we have coaches who are going into the government schools and private schools, but we are not getting the numbers. Motshwara diphala wa mono gae Rabi Angara a bo a tsabakela a tsamaisa kgaisano e a re o motlotlo thata gore ba international cricket ba bo ba mo file sebaka sa go tsamaisa metshameko e ya mafatshefatshe. And also it's an honor to represent Botswana and to go and umpire. Ke motlotlo go bo ke ne ke tsamaisa metshameko go nna mo tsamaisa metshameko ke tiro e tlhokang gore o ipaakanye mo mmeleng le tlhaloganyo pele ga motshameko. As well, in order to perform better, probably you might need to be more focused, more involved with the game, and you should be able to learn the playing conditions and be on your fingertips. Kgaisano e fentswe ke lefatshe la Rwanda fa setlhopha sa Sierra Leone ba feditse mo maemong a bobedi. Phoshaolo Pemlilo, BTV Sport,
Gaborone. Theo Setsetse yo tlhophileng go nna mongwe wa batshameki ba ba tla phadisanang kwa kgaisanong ya mafatshe ya lekgotla la World Skateboarding a re seo se raya go le gontsi mo go ene ka motshameko o santse o fatlhoga mono gae. Setsetse o buile se jaaka ipankanyetsa kgaisano eo e solofetsweng go tshegetswa ka kgwedi ya Lwetse kwa lefatsheng la Amerika. A re utlwe Kagiso Molelekwa. Setsetse o tsweletsa ka ya gore morago gore lekgotla la skateboarding le ntse ikopela go neela batshameki sebaka sa go gola merong ya metshameko o amogetse seo ka ditso pedi go tsweledisa ditoro tsa gagwe tsa motshameko wa skateboarding. It was an application that was sent out in March. Go ne ga ntshwa ikopelo e itebagantse le go thabolola motshameko wa skateboarding go rala lefatshe ka bophara, mme mo maikopeding ba feta 300 ile ka gona go ata go nna mongwe ba ba taifang sebaka sa go ikoketsa dithuto. Ke thulaganya dingwaga di le 3 mme tikologo ya yone ya ntlha ke ikatiso le dikgaisano. Selected as part of the scholarship program, and so it's a 3-year program, and part of it is that the first step in it is between training and competitions. The first stage of it is a training period which will be happening in Pennsylvania. O tsweletsa tlhalosa gore katego e gape e tla mo nela sebaka sa go phadisana mo dikgaisanong tsa mafatshe e le tsa World Championship. They will be giving us feedback as time goes. We'll have coaches and mentors. Re tla borana le bakatisi ba mema a kwa godimo ba e leng gore ba tla ba re rutuntsha le go re thusa fa re tshwanetseng go tokafatsa teng. Morago ga mo ke tla bo ke tsena mo kgaisanong ya World Championship e ntse le karolo ya thulaganyo e. Which is part of the program. Kwa ntle dikgwetho di tshwanthela ditsompelo Setsetse a re ipankanya gagwe tsweletse sente. So this Washington DC will be my second ke le kgetho la bobedi ke tsena mo kgaisanong tsa mothaleo ebile ke ya go nna le maitemogelo a magolo ka gore ke ya go kopana batshameki ba mengwe a go godimo. Mo nakong eno ke bereka ka thata mo dikitsong tsa me morago ga tse tsotlhe ke tabokise mo ka phadisana. So in terms of ipankanyo, I feel like, you know, mentally I'm prepared and physically I've been working out. I just need to get my tricks consistent, and I think from there I'll be ready to take them on. Setsetse yo tabong ka phadisana lekgetho la bobedi mo dikgaisanong tsa mafatshe morago tsa karolo mo ya Dubai ka 2023 o tla leba go lefatsheng la Amerika kgwedi ya Lwetse go kgaisano ta simololang kgwedi eo e le 11 go tsena e le 22 kwa toropong ya Washington DC. Go solofetse gore batshameki ba tategang ba fiwe sebaka sa go tsweledisa dithuto tsa bone ga mmogo le go tshameka motshameko o ko maemong a go godimo. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tselentseng jalo di kgantsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa menna lo yena tla ba re kopana gape kgante jana fela Benson Peter go eme sentle gore ga kwa letsene di go ga kwa pele. Go bolela fa go nonosa bodiredi jwa lefatshe leno kwa go a sele ka dikitso e le pinagare ya go le papatsa. Bangwe balemi ba lopa puso go ba thusa ka ditlamelo go lepalepana le seemo sa go reka merogo le maungo ko mafatsheng a sele. Fa ba go za metshameko komite e rulaganyetsang kgaisano ya World Relays ngwaga o tlang e go tliwa go bereka ka natla. Wetsona di le kaloga ko di fela nako ke yone ya bontse re patapatile re utlwa jaanong ba tepoloapi ba tle ba re he maemo a bosa. O ska suta moragonyana ke na le puisano e utlwalang tota e batlang ba nna ka dijase bomme ka ditukule dijale ya GBV ya Khokhontsho. Tshwenyana e boa bontla ya ikilela a nne Kagiso. Betsu madume amgala se mosala pele sediwa ke Samuel Ramotondo swantse sola pisana kwa gompieno supa bona maru mafilo mangwe a go bokone bothaba le borwa jwa lefatshe leno mafilo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go apogile mo gola ka moso go ta thiwa ka bonthabong go kgalagadi mebile gona le kgonagalo ya diphefo tse di masheta gone go kgalagadi mafilo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta thola go apogile mo mosong go ta ikutsa go le tsididi mo mafilong ka bontsi a lefatshe leno ka selekeng se se tabong gareng ga bobedi go eng go bosupa mme ko tshobeleng gabe gone go ta ikutsa gore mololo ka sekeng sa borobedi go eng go borobabongwe
mo tshokologong go ta tswela go le tsididi mo dikgalong tsa borwa go tlhaba kgatlheng kweneng borwa jwa gare le bokone bothapa ka sengwe sa lesome le borobedi go go masome a mabedi ga mafelo a mangwe ka bontsi ya lefatshe leno one go ta ikutsa go le mololo wa sengwe sa masome a mabedi le bobedi go masome a mabedi le botlhano mme fa re bela toropo dingwe mo borwa jwa aforika go ta apoga ko manzini maseru Gqeberha Johannesburg le Appington mme ko Cape Town gone re setse kgonagalo ya pula go ta apoga ko Windhoek Lusaka le Harare ha ko Beira gone re setse kgonagalo ya pula mme ko Antananarivo gone go ta thiba go se kgonagalo ya pula gape ko Dar es Salaam ha ko Blantyre Luanda le Kinshasa gone maro a ta thiba ka bonthabong ke ne ke le tshwaretse go le ka lebetso go tepelo ya PN Boroko.